ang challenge, mao na sa disiya ang Tagalog to English challenge. 1,000 gyapon ma'am? Ha? 1,000 gyapon premium? Yay! 1,000 kuan og usa ka zero. Monta. Oh, 100 ang premyo sa makatagan sa English. Ano na ma'am, kay palit na ako kinamos niya. Oh, kay sayon ra man ni ang English. Naglungag kong sa akin na butikon. Sa'yo na in English, ma'am? Oh, sayon ra kaning English, okay? 100 premium ni ma'am. Ha? Oh, sige. Ah. Ako lang tarungon og cancer. Okay. Okay, una ra gyapon. Ninaningning Tatay Pisot plus Ernesto Samuka. Sa mukha si mama isa. Oh, mag-ihap ko og 5 Day. seconds. Oh. Aw, kuan ka nang nag-leksyon pa may day niya. 100 naman, pasakto na pagkikinamos. Oh. Aw, kaya maning kamot lagi ko, bahala bubuon. Sige, bye. Okay, una Tatay Pisot. Unsay English sa plaka? Plate. Ha? Plate. Oh, plate. Correct. Plate. Okay. 100. Ikaw, Alimokoy. Yes, ma'am. Unsay English sa Plato. mansanas? Mansanas. Ah. Mansinitas. Wrong. Usa. 2, Puji. 3. Puji apple man naman. Ha? Puji apple. Correct! Apple! Next! Tatatagsok. Unsay English sa Plato. bangka? Bangka, Ah. rambutan, Wrong! 1, berko, 2, bangka, 3, bingki. 4, 5. Ernesto! Unsay English sa bangka? English bangka, ma'am. Ah, bangka. Bangkito. Wrong! Usa! Bangka sa Bisaya ba? Sakayan. Asa kayan? Unsay English? English sa kan? 2, Dapor. 3, Dari ko. 4, Pambot. 5. Oh, Tatay Pisot. Bot. Bot! 100 pesos. Next! Alimokoy. Ma'am. Unsay Unsay. English English. sa Sa siblings? family. Wrong. Usa. Unsay naman? Unsay Diday, wrong day. Unsay lahi. Unsay English sa dugo? Siblings. Wrong. 2, Hindi ka sa mama tagod. 3, Water body. 4. Blood. Ha? Blood. Correct. Okay, next. Tatatagsok. Yun na rin lang. Unsay English sa balat? Pit. Wrong. 1, Balat kayo pala. 2, Aking ginawa. Paa. 3. Kini ba? Panit. Unsay English? Panit. Oh. Electric chair. 4, 5. Ernesto. Ma'am. Unsay English sa panit? English sa panit, ma'am. Oh, unsay English sa balat? English sa panit. Kabalat. 1, Photocopy. 2, English sa balat. 3, Balat mo talid. 5. Huwag mo nag-answer siya. Oh, ha? Skin. Skin. Oh, 100. Skin. Masakto ito yung nawag ka. Oh. Ikaw, Alimokoy. Unsay English sa kahon? Shout out! Ah, unsay English sa kahon?
1, 2, Rectangle? 3, 4. Box? Correct! Box! Okay, tatatagsok. Ma'am. Unsay English sa lugar? Lugar. Ah, Area. wrong. 1, Lugar mga. ah, Aw. 2, Saan ka punta? To the moon. Moon. 3, Lugar. 4. Ay, kuan ma'am. Oh, Tres. 5. Oh, ikaw Ernesto. Unsay English sa lugar? Bis. Ha? Bis. Wrong. Pagkano mo kita sa piso tituluan ko. 1. Osay. English sa lugar. 2, Kuan ma'am. 3. Biskwit. Anak! 4! 5! Tatay Bisot! Place. Place! 100 pesos! Place! Oh, next! Totong Alimakoy! Onsay! English! Sa Amin mo siya. kwento! Kwento? Oh. 1, Kuan. 2, Kwento. Saan ang kwento, ma'am? Kanang kwento. kwento. Oh. Kwintas? 1, 2. Kwento ka ng istorya? O, ka na nag-istirahanay mo ba? History? Nakay, ha? Story? Story? Oh. Correct! 100 pesos. Okay, next. Totong tagsok. Ma'am. Unsay English sa Pasko? 25. Wrong, oy! 1, December 25. 3. Pasko mga. Oh, December 25 ito. English ganay sa Pasko. English? Ah. Paske. 4, Kita yung bangir lang sa 5. Ernesto. Oh, lahi mo Ernesto. Unsay English sa gatas? Uy, kata. Unsay milk, ma'am. me. Oh. Oh, tatay busot. Unsay English sa ngiti? Smiley. Ha? Smiley. Say smiley. Smile. Oh, smile. Oh, next. Alimokoy. Ma'am. Unsay English sa telepono? Telepono? 1, Ring! 2, 3, 4. Landline. Telepon. Ha? Telepon. Telephone. Okay, next. Ma'am. Tagsok. Yes, ma'am. Unsay English sa Pasko? Pasko na saan? Ingnan ka nga 25 December. Wrong one. Happy in the morning. 2. Merry Christmas. Ha? Merry Christmas. Merry Wrong. Christmas. Ayaw pilig mire. Ha? Ayaw pilig mire. Christmas tree. Christmas ay. Christmas. Taon. Palit sa taon ko kinamos oy. Ayaw pilig mire. Gipunan po Christmas tree. Oh, next. Ernesto. Unsay English sa laruan? English ha. Laruan. Ito zero. Itoy. Ha? Itoy. Unsay itoy? Itoy laro. 1. Unsay unsa to? Unsa to? Unsay English sa laruan? 2. 3. Toy. Ha? Toy. Toys. Oh, Toys. correct! Toys. Toys! Oh,
ako'y 400 ana. Na. Next. Si Choy. Okay. Be na 400. Next. Tatay Pisot. Unsay English sa kapatid? Ano sa mga kapatid? Babae, laki. Kapatid ra jud. 1. Kapatid ra. 2. Brothers and sisters. Wrong. 3. Kapatid? Tara, kapatid. Kapatid gani. 4. 5. Wala mo ko. Unsay English sa kapatid? Brother. 1, Sister. 2, 3. Siblings. Ha? Siblings. 4. Siblings? Correct! Siblings. Next. Nabali na kanina. Siblings. Okay. Unsay English sa lakad? Lakad. Walking student. Ha? Walking student. So, walking student? Wrong. 1. Walk. Walk. Correct. Okay, next. Ernesto. Unsay English sa gasolina? Gasolina, ma'am. Gasolina. High octane. Wrong. 1. Gasolina. Gasolina. 2. Diesel, ma'am. Nayabag. 3. 4. Press gas. Gas. 5. Tatay Pisot. Gasolin. Gasoline. English yun. Ako ano rin mo? Oh, Slang. gasolin? Gasolin. Okay, next. Unsay English sa tinapay? Tinapay. Tinapa. Tinapa. 1. Panburikat. Wrong. 2. Bread. Ha? Bread. Bread. Correct. Okay, tatatagsok. Ma'am. Unsay English sa ilog? Ilog. Water lily. Nayabag usa. Ilog mga. Ilog. Ilog 2. ka nang gikawat. Amo mag na. Dili, ilog ba? Ilog nga kanang... Tubig. Ilog. Ice water. 3. English, unsa na, ma'am? Ha? English, ah. Ilog. English sa ilog. Ice water. 4. Water. 5. Water lily. Ernesto. Lahi mo Ernesto. Unsay English sa bola? English sa ball. Bola. Bola. Jackstone. 1. 2. English. Sa bola. 3. Ball. Correct! Sukli. Sukli. Liwat ang Ah. palpak ni mo eh. Next, nakoy 200 pa diha. Unsay English sa Liog. ha? Liog. Dili liog. Unsa na? Unsay English sa ulan? Rain, go away. Rain, correct. away. Next. Ma'am. Di pa ko. Unsay English sa kahoy? Kahoy, ma'am. Wood. Kihoy. 1. Wood. Correct. Next. Wood, ma'am din eh. Wood. Wood ay. Tatatagsak. Unsay English sa libro? Nanikop ma'am. Ha? Nanikop. Unsay English sa libro? Siat book. Ha? Siat book. Sa chatbook. Siat book ba? Libro mo ka? Libro. 1, Filipino. 2, English sa libro. 3. Book. Ha? Siat. Ha? Notebook. Book. Notebook. Book. Correct. 100 pesos. Next. Ma'am, dara sukli na ko, ma'am. Ginatag sukli. Okay, next. Unsay English sa oras? Oras. Oras na naman. Ay, banari, okay? 1, Oras. 2, Recess, ma'am. 3, Oras. 4. Relo. Ha? Relo. 5. Unsay English
sa oras. Time. Time, correct. 100 pesos. Pero why gamit ang time? Kaya wala si time sa kuha. Okay. Unsay English sa lamesa? Lamesa. Ah. Lamesa. One. Anan man na ma'am no? 2, Eating time. 3, 4, 5. Bahawan! Tatatagsak. Unsay English sa lamesa? Lemons. Ha? Lemons. 1, 2, Chairs. 3. Lamesa. Lamisa. 4, Rectangle. 5. Square. Oh, Ernesto. Ma'am. Unsay English sa lamesa? English lamisa, ma'am. Ah. 1. Table, ma'am. Ha? Table. Correct! Table. Okay, last. Tatay Pisot. Unsay English sa gabi? Midnight or evening? Ha? Midnight. Wrong. Evening. 1, Evening. 2, Black. Lady. 3. Ano to? Gabi. 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 Oh, gabi. Good evening. 4, Bad evening. 5. Oh, ano mo, Koy? Gabi. English sa gabi. 1. Ha? Ngit-ngit. Blind. 2, Blind! 3. Night. Correct! Night.